Sahabat, alhamdulillah tuh panen nih mah. Dirawan. Iya mah. Kira-kira seberapa menit yang setengah ember tuh lumayan. Dirawan. Lu gedang naon ieu, sahabat. Sabar. Tuh sahabat narapal dina naon itu ngaranna teh? Ieu teh Dina barang banget tuh mah dina naon? sintung. Sintung kelapa. Ngalah tutut, sahabat. Anu nyiram cenah hoyong tutut ya. Anjing kene. Cenah poyanan itu, poyanan. Itunya muter kali itu. Detur di warung mah barada. Rek jeung kepiting. Narek digoreng.
merak-baknya. Pagi yang indah sahabat. Semoga kita ada dalam lindungan Allah. Sehat selalu. Sudah terpadang kan. Tahuan. Tahuan. Sahabat. Tutup ini. Dermaroyan. Pagi yang indah sahabat, semoga diberikan kesehatan dan rezeki. Sahabat pangen tutut. Iya mungkin kabur ke copot enggak Allah ya toh. Wah, sahabat, lagu sahabat tuh. buat lagi Bukan. Sahabat, alhamdulillah tuh panen nih mah. Dirawan. Lagi seberapa menit setengah emer. Alhamdulillah. Aja nu basehan. Oh, Celana bodas aku pakai. Geus we si. Wila di mah. umum sok merentah lah aing euy ieu teh. Urang gawe na burit wae. Di ari duit ini gede kudu dikaidan. Si Atam sok puting wae geuning tempat persembunyian tutut eta. Betahna. Setengah jam acan setengah emer cenah. Asli nah. Orangna asli situ wae tempat persembunyian. Si Irit bakal ngabeakeun. Tadi oh buya tutupin. Tuh.
Yang nào nhưng entong. Diangkat, diangkat, diangkat. Lecet semua. Jauhan. Oh iya gitu. Murah guys. Siapa keong baru? Sok cobaan. Seru waktu itu sama Rana dikit tuh lain. Dari mana teh? Benerin. Bener. Asupkan sih kenyamaan. Sok 10 siki masukkan ayam di mana?
Bener eta leangna. Teu meunang tutut kijing we nya. Bersihan ini sekalian. Nah, kayak apa lihat. Aduh, tutut tuh. Tah, sahabat tutut ya. Menuju moyan di balong tah. Oh, tutut heuheuh.